Go bona monyetla wa hapa 20,000 malong. O hloka dintlha tse 60. Ntlha ka nngwe ke 1 loti fela. Econet, inspired to change your world. O mametse mo Africa FM. Ka moya, marangrang, le ka founu mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba. Fumana pitsa ditotla le ntšhafatso bakeng sa kalafo batho le diphoofolo mafung a ka ntle le ka hare ho mmele. Go phekola asthma, ho thibela botsofadi le ho matlafatsa baimolwang ke ntwa ya lehlanahlana. Letseareng la letsatsi la bone la beke ebile le letsatsi la botshelela la kgwedi ya Pherekgong selemong sa 2022 ntumelle mothemotle ke phahamisa letsoho la ka le letona ke boke dikgomo ke hoe marume ho le haufi hohle mo o mametseng a phutsalatso ya mo Afrika o le hona teng ke boka dikgomo e le ha re kena ka hare ho nako ya hora ya ditaba lebitso la ka ke Diteboho Hlakane lebitso la moifo wa ka jeno dumela ke simolla ditaba tsena ka ho o balla bohashana ba tsona bakudi ba neng balla ka ditshebeletso tse bohla setsing sa bophelo Thabana Morena ba sebeletswa hantle ka le hlahlamang meaho ya lekgotla la mathomo la Mapoutu Mafeteng e maemong a mabe tantang e tla gangwa ke lerole dikgethong tsa selemo sena ditaba ka botlalo e mong ha ditankiso dumela hore o kgahlwe ke ho fumana hore dikgethong tse tlang ho tlo beiswa baetelle pele ba mekga ya dipolotiki mme panta ya bona e tla ba setjhabeng e seng ka parlamenteng jalo ka ha o hlola ho etsahala o re le hoja a utlwa hore taba ena ke hona e ntseng e sekwa ka lekgotleng la tlhophobotjha NRA o e thabetse hoba hae ka ya feta e le jwalo pere ya hae e tshehla e matinkela a makgubedu mathibedi smart man selemela le moprofeta itlo khamisa talo ka la bonela beke ena ho ne ho bua ka lentswe tantang le ba mamedi ba bang ba boletseng hore mekga kapa makgotla a bona a dipolotiki a tla khamisa a mang lerole ho tla le ha Mathabo Chobokwane mooki e moholo setsing sa bophelo sa mohlomi hore bakudi bohle ba ileng kalafong ba ntse ba thuswa jalo ka pele ho e ba le phatlalatso ya tona kgolo ya hore ba sa entang batla tingwa ditshebeletso sena Materone Mantwa Mahodi Rampeta o se buile a raba potso ya lehakwela ditaba la mo Afrika ka taba e ntseng e dikoloha marangrang a Facebook ya hore bakudi ba tingwe ditshebeletso ka lebaka la ho se ente aba are ba ntse ba kgothaletsa bohle ba sa entang hore ba etse jwalo ho tla le ha magauhelo tlouwe o mametse phera ya phutsalatso Afrika phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya maobane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala morena wa Matedile ha Mokgothu Mafeteng hore palo ya bafu ba ngwana gagi ha kwepe e se eketsehile ka lebaka la monna ya ntseng a okwa maqeba a ho thungwa ya timetseng bekeng ena setsing sa bophelo sa mofumahadi Mmamohato morena Moilo a hlwele hore bafu bao ke banna ba neng ba thungwe ba le lapeng la e mong wa baahi ba ngwana gari ya neng a ntse mosebetsi wa ho tlosa bana kgutswana ha o tla fihla banna fihleng ba ba fafatsa ka lethala la dikulo banto ba le ha ba tswa ka la maleale ya lesoba ho tla le ha tshediso thulo mokhanselara wa Thabana Morena ha Konote Mafeteng hore ka mora hore bakudi ba neng ba le setsing sa bophelo sa tikoloho eo balla ka hore ha ba fumana bosebeletsi bo botle ho sona ka la boraro la beke ena
ba ile ba kgutlela teng ba sebeletswa hantle. Maboy Ntshinyi ye e leng e le hlahlamang mme ba sebeletswa ka mofu thulo hona ka la pele ha ka la maobane ba oki ba ne ba lla ka mokgathala. Ho tlaleha tshediso thulo o se o ka lefella ditshebeletso tsa mo Africa FM ka sepatjhe fono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho 665 le ha se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Moahi wa Gadintsi Mafeteng ya neng a ile ditshebeletsong tsa lekgotla la mathomo la Maputo ka la bone la beke ena hore boemo ba meaho ya lona bo otla pele ho latela tshenyo ya yona. Onghadi Benjamin Khwele hore matlwana a teng ha ana marulelo, motlakase ha owo mme matlo ao bahlanka ba neng ba lokela ho dula ho ona a boemong bo bobe ho ba seng ba tloha malapeng a bona ho ya mosebetsing. Ditabeng tsena letona la molao le toka monghadi Lekgetho Rakuane o itse ha se lekgotla leo fela le kgathalletsweng ke meaho, empa ho potoloha le naha ke mathata a maholo. Jwale mokotla wa mmuso ha o kope ditlhoko tsohle tsa ona mme o se a kopa bo Mosamaria ho jela phate. Ho tlaleha Mathabo Chobokwane. Bamamedi ba puo ya Sesotho ka la bone la beke ena ba itse selemo sena ke se e leng kgale se lebelletswe se huwang dikgethong mo tantang e tlang ho kgangwa ke lerole e le ha setjhaba se tla ikgethela ye se batlang se buswe ke yena. Ke lenaneong lena mo ba bileng ba itshela kgamelala hore mekga kapa makgotla a bona a dipolotiki a tla itlhoma pele mme a tla salla morao, a tla kgangwa ke lerole ha ana ho o besa wa tuka haholo ho la dise. Tsena ba di buile ba ipapisitse le lentswe tantang le hlalositsweng le hlaha papading ya banna mo ba kwebetellanang leroleng mme a tla hatellwa leroleng leo ke ena ya bitswang tantang e ka boela ya tshwantshwa le pere mojaong ye e reng ha dipere tse ding di matha lekoteng e salle morao. Jwale tse ka pele di kgamise lerole mme o be thata ho yona ho fihla kgweleng. Ba bile ba re mantswe a tsamayang le tantang ke senkhore le sentete ha dipolelo di re kwekwe ya morao, phokojwe ya tshalla morao e bonwa ke dinyalase. Ho tlaleha Mathabo Chobokwane. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba mo Africa FM diterekeng. Moeketsi Motaung ye ho bonahalang a ne a etswa setsing sa bophelo e sale a wela haufi le enngwe ya dikgwebo tse borokgwane Maseru ha se motho ya buang ho rialo monghadi Reba Mamoleleki ya hlabileng mokgosi phutsalatsong ena. Ho tlaleha Nkhono mmabona Masopha. Setotswana sa leseya se fumanweng ka letamong la Mejametala na Motimposo ha Majaratheko Maseru ka la bone la beke ena se ile sa epelwa teng ke sepolesa sa Pitso Ground ka mora hore ho hlajwe mokgosi phutsalatsong ena ka letsatsi le boletsweng. Tsena di boletswe ke monghadi Mota. Ho tlaleha Thuso Dlamini. Tsebiso dibini tse tla lakatsa ho ya natifitsetsa setjhaba moketeng wa pitiki ya mo Afrika o tla tshwarela semonkong ha Maseru ka la 27 kgweding ena. Ngodiso e qadile dihledi tlhahanele. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Ditaba di fella mona mo mamedi ho di phethela ke boetse ke o phethela bohashana ba tsona. Bakudi ba neng balla ka ditshebeletso tse bohlasetsing sa bophelo Thabana Morena ba sebeletswa hantle ka le hlahlamang.
meaho ya lekgotla la mathomo la mapoutu mafeteng e maemong a mabe. Tantang e tla kgangwa ke lerole dikgethong tsa selemo sena. Momamedi, Memmente Homo Sick Transit Tlhori o phutha diqola tsa kobo ya hae kgokgolo Nkhono Mathabo Chobokwane o tswela pele le wena ka moqapollo haebe e tshokgotso. He monna mashopo ha ke mona le kgale ebile ho go ditlo ke mona bo di wetsa la tlo ka tsona mo tsana bona ka go bona khobo ya mona le mai budila ka e bo go tse ka nge ke teng ke mamme o ba patsa le mo Africa sera ke soka bela se le mo ya se se le tsa mo abusi se le ya tla patsa ba tla patsa puso e tla ya se tshaba ka se tshaba ka ne ba fitse le le tsena go di mo kana mo wena mo Africa FM ke ina le boemedi ditebekeng tsohle tsa bosong metseng le metsaneng wena ba patsa le mo Africa FM o hodisa kgwedi ke ready sekolo mo ha ka ba boitshupo ba ha wena ke ba fumana jwang letsa tsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako Africa FM seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba. Putsaletso ke a ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM momamedi ke a o dumedisa mme ha ditaba di le boemong bona ke fetisa tsebiso ke ena. Momamedi lekala la bophelo le ntse le tswela pele ho tsebisa setjhaba hore diente tsa COVID-19 di ntse di fumaneha ditsing tsa bophelo tse haufi le dibakeng tse ding tsa nakwana. Diente tsa COVID-19 di sireletsa bophelo, di thibela ho kula ho boima le ho kena sepetlele ka lebaka la COVID-19. Di boetse di thusa sesole sa hao sa mmele ho lwantsha COVID-19. Ho ka ba le matshwao a tlwaelehileng a nakwana kapa a sebeteng ho batho ba bang ka morao enta, jwalo ka ho opelwa ke hlooho, mesifa e opang. O ka theola a mang a matshwao ana ka ho phomola, ho nwa metsi kgafetsa, ho se pikitli kapa ho se sidile moo o entilweng, le ho sebedisa kapa ho kwetlisa letsoho le entilweng. Tlalehela mosebeletsi wa tsa bophelo motseng kapa setsi sa bophelo se haufi ha matshwao a mpefala kapa o ba le matshwao a sa tlwaelehang. Itshireletse mmoho le bao ba ratang. Fumana ente ya COVID-19 setsing sa bophelo se haufi le wena mahala. Tswela pele ho latela dipehelo tsa COVID-19 le tataiso ya lekala la bophelo le ha o se o entile. Rwala semonkwana, hlapa matsoho kgafetsa, siya sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang. Molaetsa ona le utlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng e leng UNICEF. Ke tsona ditaba tseo wena momamedi wa Africa FM. Ke tla hle ke potlake ke mathele ka mane ka mohlomi ke tle kutlwe ditaba tsa teng hore na ekaba tsona di reng. Ke tlo bua le mooki moholo setsing sa bophelo sa mohlomi ya reng bakudi bohle ba ileng kalafong ba ntse ba thusa jwalo ka pele ho e ba le phatlalatso ya tonakgolo ya basanta hore ba tla tingwa ditshebeletso. Ba tlo tla re bua le mme Mantwa Mohodi Rampeta hodima ditaba tse wena momamedi a re ke pote le mona ke ya tla. Mamela putsalatso ya hao mo Africa FM ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng.
Itu General Dealer ba rekisi ba dijo tsa diphoofolo le diphofo ka ho fapakana ha tsona. Fanro ya Butchery ba rekisa nama ka mefuta ba bile ba kgaba ka meso. Ba hlaba diphoofolo le ho hanela nama. Fumana Itu General Tshwara ka Dealer le leboko Fanroi ba mo Butchery, emela moratuwa wa ya Fanroi Mafeteng. Putseletso ke a ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Afrika FM ke tlotla ke bua le mme Mantwa mohodi le moke moholo setsing sa bophelo sa mohlomi wena mmamedi. Mme Mantwa ke a leboha ka tokiso eo rato la ka. Mme momamedi o sa tseba jwale hore ho na le taelo eo tonakgolo ya Lesotho Dr. Meketsi Majoro a faneng ka yona hore ditsing tsa bophelo batho bohle jwale ba se ba lokela hore ha batla ba tle ba tshwere karete e pakang hore ba entetse COVID-19. Ha re ke re utlwe ka mono ka haeno ba nona le tabeng tse dikoloa ka re marangrang ka mona hore batho ba kgutlisitswe setsing sa eno sa bophelo ka lebaka lona leo. Monga ona re itse ba mme empa ha jwale ka mona ka setsing sa mohlomi ha re soka ba re ikenya tshebetsong. Ke a tseba hore mookamedi wa ditshebeletso tsa bophelo ba kelello o tla bua a tle a thatiselletsa hodima yena taelo ena ya ntate Tonakgolo, mme o na thatiselletsa hodima taba ena ya ntate Tonakgolo e re hobane a e tseba hore e kentswe ho bue ka yona empa fela tshebetsong ha re so e kenye. O nang ba bontsha fela hore ke nnete bakudi ba fihla re ntse re ba kgothaletsa hore e ka re ba ka isiwa dienteng ba enta hobane re a hore batho ba ente e tla be e qetella e tlo tlisa taolong hona ho re leng ka hara hona ka hara naha le lefatshe lohle ha jwale. Empa ha jwale ka mohlomi ka mona ha re soka ba re kenya tshebetsong mme wa e le hore taba e ntseng e tsamaya ka hare ho marangrang ka mona ha se nnete. Ha ho ba le motho ya tsebang ntlha e jwalo e kile ya etsahala. Ha ke tsebe mme haeba ho na le taba o ka qetellang ka yona hodima ditaba tsena ha le mona o so itse ha hona taba e jwalo ka mohlomi, mme lona le ntse le kgothaletsa hore batho ba ye enteng fa ditshebeletso tshentse ba di fumana. Ha e kgothaletsa hore batho ba ye dienteng empa e le ha se yone e kgantshane e ka sitisang tshebetso. Ha e so e sitisa tshebetso ha jwale mme re ntse re tswela pele ka mokgwa ho sebetswang ka teng. Ke ka hoo ke neng ke re mokapuso empa mme wa rona o nampa e hlahisa jwalo ha re hobane se ntse e tladile e etsahala ha re so e etse mme wa Mme ke lebohile nako haholo ya ho buisana le rona kwano mo Africa FM. Kgotso mme mamedi eo ke mooki e moholo mme Mantwa Mahodi Rampeta ya neng re fa ditaba tseo ka mono ka setsing sa bophelo sa mohlomi ho ntse ho sebetswa. Ho na le mokgosi mona moshanyana ya ka bang dilemo dipedi o fumana silwe haufi le Matlwana boemelong ba makoloi ya baeti ka Sneke ka Labone la beke ena. Ngwana o hlaloswa ke Mosamaria ya hlabileng mokgosi mo Faladi Mare a ne a ntse a imomonela pompong a sa tena le hona go rwala dieta ba pesitse hodimo fela. Wena motswadi motho eo ya hlabileng mokgosi kwano mo Africa FM. Jwale wena mamedi dumelle ke tswele pele ka tshebetso ya kateno re itse re sa tlo bua le mme Mantwa Mahodi Rampeta. E re potlakele ka mane ka mekgosing e ileng ya kena mananeong haholo lenaneong la masutsa ona mmamedi. Moeketsi Motaung eo ho bonahalang a ne a etswa setsing sa bophelo
e sa le a wela gaufi le e nngwe ya dikgwebo tsa borokgwane Maseru. Bona se motho ya tsebang ho bua kapa ya sa bueng ha o tseba lena ha tsebe ho bua kapa bopulo ke bona bo mmimetseng ho rialo monghadi re ba mamoleleki e leng yena a hlabile mokgosi kwano phutselatsi a gore re tle re potlake re utlwe gona e ka ba o fihlela hona jwale yeo monghadi moeketsi Motaung ho ya ka dibukana tsa hae tsa bophelo na e ka ba ho themong o le hohle lefatsheng. Mo Africa FM ke Phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. Mo Africa FM Nkhono ya kgaso. Phutsalatso ke ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM metsotso e supile pele ho hora ya bobedi re potlake re tle le ntate re ba mamoleleki a tla re bolelle ka monna ena. Ntate Moleleki re bela go amohela hle kwano mo Africa FM boemo ba ditaba ke bofe na o sona le batho ba thusitseng monna eo ya weleng haufi le kgwebo e nngwe mo borokgwaneng? A ko re hlalosetse na lona ha le tla mo bona ho no ho ile ha etsahala jwang? Ka maoto e re tsene sentse nana ntšha jwalo wena ntate ntate o bonala le motho ha thetsane lesia o na le bothata ba kelello jwale se le re ba habo ba mpe ba potlake ba ka tseba jwang na o hokae? Hokae? Pela kae? Pela Mmelesi. Oho. Kgotso ntate. Mamedi ya re fileng taba tsena ke wena mo mamedi ya re fileng ditaba tsena ke ntate re ba mamoleleki lona ba habo moeketsi Motaung potlakelang mo borokgwaneng o haufi le sebaka se tsejwang haholo sa Mmelesi mpe le potlakele dimpe le molate ke itse hona le mokgosi mona wa moshanyana ya ka bang dilemo dipedi ya fumanweng a silwe haufi le matlwana boemelong ba makoloi ya ba diqatjha sneke ka labone la kajeno. Jwale ngwana o hlaloswa ke Mosamaria ya hlabileng mokgosi hore o na ntse a mo mona pompong moo ha rwala dieta ha tena tlase wa pesitse hodimo fela. Jwale wena ya eba ngo lahlehetswe ke ngwana mohlomong o sa tsebe na o kopanya eng o nka mo kopanya leng letsa 59 777 969 59 777 969 ngwana yo a be matsohong a nepahetseng metsotso e meraro wena momamedi pele ho hora ya bokahese hora ya bobedi ke pheta tsebiso ena le kala la bophelo
lekala la bophelo le ntse le tswela pele ho tsebisa setjhaba hore diente tsa COVID-19 di ntse di fumaneha ditsing tsa bophelo tse haufi le dibakeng tse ding tsa nakwana. Diente tsa COVID-19 di sireletsa bophelo, di thibela ho kula ho boima le ho kena sepetlele ka lebaka la COVID-19. Di boetse di thusa sesole sa hao sa mmele ho lwantsha COVID-19. Ho ka ba le matshwao a tlwaelehileng a nakwana kapa a sebeteng ho batho ba bang ka morao enta jwalo ka ho opelwa ke hlooho, mesifa e opang, ho nyekelwa ke pelo, motjheso kapa serame, ho opa ha sephaka se entilweng, mokgathala le kgopho le tlwaelehileng le a mang. O ka theola mang a matshwao ana ka ho phomola, ho nwa metsi kgafetsa, ho se pikitli kapa ho se sidi le moo o entilweng, le ho sebedisa kapa ho kwetlisa letsoho le entilweng. Tlalehela mosebeletsi wa tsa bophelo motseng kapa setsing sa bophelo se haufi ka matshwao a mpefala kapa o ba le matshwao a sa tlwaelehang. Itshireletse le tataiso ya lekala la bophelo le ha o se o entile. Wala semonkwana, hlapa matsoho kgafetsa, siya sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng e leng UNICEF. Mamedi re ke boela gape ke potepotele mona ke late o mong ke mokgosi ka hare ho ditaba. Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi, e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. Mo Africa FM nkokonono ya kgaso. Matlotlo bjela ko wena ka bodimoetso so touta ke a gola bjela go bona matshwao a bona ke ono ka gaio ke ferekantse ke mosebetsi o ko phutse wena bjale tsena ga ke tsena ke printa di-calendar ka kae di-jacket stationary kore supplier tsa ka ntate madibo a kwedi ke yona fela MTS Enterprises Emma. ke karabo ya hao. MTS Kopa o Enterprises tshwarelele. supply ka promotional material, protective clothing le uniform kapa textile printing teng ba etsa di-t-shirt, dikepisi, diswetara, di-jacket, dikotla, dioforolo, dimbandana le tse ding tse ngata. Office stationery and equipment, branded stationery items le tse ding tse ngata. Ba fumaneha go Betswana number 678 the main of 1 o ka ba letsetsa ho 28335686 kapa 22335686. Mo Africa FM ke phutsaletso eo ntseng o e mametse. Mamedi e re kopane le ntate mmota re ke re utlwe o ne a ile a hlaba mokgosi mona ka setsetsana sa lesea se fumaneng ka letamong la metja metalana. Re ke re utlwe tsa moraorao. Ntate mmota ke a o amohela kwano mo Africa FM. Ha ke tsebe na ebe mohala o wa hao o etsa gore o utlwahale o buela tlase kapa o etsa babang ka ona. Jale ha re ke re utlwe he ntate a ko re thuse he re utlwisise o ile wa hlaba mokgosi mona hoseng o re setotswana ke seo ha re ke re utlwe taba tsa teng ho fihlela mona moo wena o song o re se bolokilwe. Jale ha mabuna mapalesa la qetella fihlile mme o fihleng ha ona ha etsa la dife. E ne se le motho ya hlahileng kapa ene le hona tlo hlaha. Ee. Hele
jwale ha ona le motho ya belaelwang fela ka naba thipa e ke ae ke nna ke o ka hlalosa ke taba tsa mofuta o fentse ke le kopane le tsona haufi le letamole ke neng ntate o ka hopola kgwedi ana sa le nako e kae ha le hlalosetswa tate ga leboa la ditaba tseo di le dutu ha kalokalo fela ha e le mona sepolesa se ile sa fihla ka nnete ga leboa mme bale ha o tseba ha o ka ba tseba na ke ngwana mong o ntate ke a leboha momedi yo Hlakane ke ntate mmota e neng a ile a hlaba mokgosi hantle o hlabile lenaneng la mokgoro wa ditotla ha ke hopola taba tsena hantle bolela hela tsona ke sao mme sepolesa se sentse mosebetsi wa sona ho bona hore se a bolokwa mme se bolokile he batho ba empa ba bo mo eketseng taung ke ane e sale ai wa mane haufi le mo dikgwebo mona borokgwane mme re boleletswe hore mo a sana le hona teng o haufi le Mmelesi o sane e ba re ntsha le bohlano ke se sa dira tla kona go hlophetse ka tsela ya mofuta ofe se re tla kwa mananong a mang he ka jeno re tla kwa ditaba tsa moahi wa Radintshi ya neng a le lekgotleng la mathomo la Maputo o tla re bolella hore tse o kopane le ditaba tsa mofuta ofeng se re bile le mathone mona mme Mantwa Mahodi ya hlalosetseng ga ile setsi sa bophelo sa mohlomi ka nnete bakudi ba sona ba ntse ba fumana thuso ha ba soka ba kgutlisa bakudi ka tsela efe kapa efe tla bua le ntate Tankiso Dumela ka mane ho bontsha lephola tla bua le ena bua tsa hae mo metseng malebana le tanta mona ta go thudi tanta ne tla kgama ke le go le mona mmamedi bua dikgethong ya sena le ka ja mayatele ke tse ding tsa ditaba he re tla re utlwa mmamedi ho na le banna ba ne ba ileng ba thungwa ba bane mane ka mohale ka nnete ngwana kgari ke go tseka ngwana kgari banna ba ne ba ile ba thungwa mono ka la 30 a motso mong selemong se fetileng ba ntse ba lapeng le mono ba ntse ba robile monakedi mono ho tlosa bana kgutsana ya ba banna ba fihla ba dithunya bana ba bane a kere ba qeta ba baleha jwale ba 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 ile ba hla ba timella sebakeng sa ketsahalo e mong yena tla timela ha morao a sa le setsing sa bophelo sa mofumadi Mamohato ke tsona taba tse morena mobula hlwele a tla hle a dife wena momamedi o tle o tsebe hore o di utlwe
mme o ntse hlophela go ba bagago ba boloko mme wa bonne ke wa latela ba bagago ke ba motse ono wa Kwete ngwana gage ha le mmele wa tshonya ke tse ding tsa sethunya wena mmamedi metsotso e robong ka mora hora ya bokae ha se ya bobedi jwale ke ya o mema ke ya o mema fela le dijo tse ba habo hana ke ntate ma dijo tse ba habo ntate mo ke tsimutaung hore wa lo mo thusa o sa tsebe ho ya kae kapa kae mo mme o hloka hore a e tsang a thusa a tla tseba ho finyella hae le hodimo kwano maseru le se le kwahetse mme neng kapa neng re ka nna ra lebella ho utlwa marothodi a se a ntse a rotha ke o mema mamedi ho 2121 9993 le 59897 re tle re tsebe hore re qete mosebetsi wa kajeno ka kwano ka moo nna ke hlileng ke ditseng ka teng fela le jetse mme Mateo molelekeng si nkwe go tlola takarete ena ha ya boitsebiso a tla fele a etse jalo ha nna ke ntse ke potela ka lehlakoreng lena Mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela seyalemoya se sebeletsang mo Africa ntlafatso lo matlafatsa bisitse le lentswe la modimo ka nako tsohle wena mo FM ebile e na le boemedi ditebekeng tsohle tsa lesong metseng le metsaneng wena ba batsa le mo Africa FM o hodise kgwebo kereke sekolo moga kapa boitse ba hao jwale ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 276000 ka dinako tsohle mo Africa FM seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba Itu General Dealer barekisi ba dijo tsa diphoofolo le diphofo ka ho fapakana tsona. Fanroya Butchery ba rekisa nama ka mefuta ba bile ba kgaba ka meso ba hlaba diphoofolo le ho gabella nama. Fumana Itu General Dealer le Fanroya na ngwana o sa fumane Butchery batswadi Mafeteng. fa ga le go tlo bana mo mona O mametse mo Africa FM. Ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. ke re ke potlakele hona ka mane ka qacha sneke ke hle ke mabele monga mokgosi ka kotulo a tla re fa dintlha tse feletseng mme we ke bua mo le mme mammoyeng mo mme mo faladi mare ha ko ha re ke go utlwe na motswadi qeteletse latile ngwana ha so molate o ho kae ngwana eo ka mora matlwana hleng borikgwe ke ba botelele kapa ba bokgutshwanyane ke ngwana mong ya ha so tsebe go bua hantle